Mei ni somthum pakhat sang ni somni panga zana zanlai pel dar som pahni le chanvea Champions League final khelin Inter Milan le PSG anin ma chhondona Europe khomol puya club level in elna sang bernin Europe khomol pui chau huam ma sela hein elna hi aborok alentin ema wangin le football industry len berna muna club level in elna sang ber ani awangin alang sar bi ka ngai lutpo alo bik le khovela club level in elna sang ber le boruak sana bera ngai thin ania chu tun thleng puwa khovelin angai dan alani reng chu in elna final match chu khel ani don ta ka wangin tun tuma hian mu mal deuh hlekin THLIRLAWKNA kan nei dona kongsang sangin kan chipang Champions League ro pui bik na atang hian chanta ila Champions League hi aro pui bik ema aro pui bik na pakhat chu tual chung league sang bera chuta po ache thazual te chawina an khel thei ani na hiania chuta chuan Europe khomol puya footballa thunei tu sang ber UEFA ina Europe khomol puya ram sang te ranking asiam UEFA coefficient ranking antia chuta asang zual UEFA intena asiam atanga football thiam ramte athlit fim na a thiam zual ramten kwata pali an nei thina abakin pathum te pahni te pakhat ti te an nei zui boka qualifying round atang chawa tel thei dan nei ram direct kwata nei mi lo te po an om hialani an criteria ngai toin hein elna hian champion chu soilo inlan phak ringot po har satakani Europa League le Conference League ti te aom ve boka ma se heng ho hi chu club van tlangin an khel theina turin a qualification po aniama chuti chung chuan top club a ngai ten an khel fowa a chan chu Champions League khel phak a har satwang ani pakhat Champions League khel phak tur chuan che that le atulani Europa le Conference League qualification level atangin Champions League a khel theilo shima ma se Europa League bi ka champion in ham thatna nein season thara Champions League an khel theiani heng tengai to hian Champions League hi asan zia club tamberin an khel phak lo te hi thilmak ani san lo ti te kan hrethiam zual ome mani ram thawa che tha satlia lo top performance kan ti ang nei te tan chawa khel thei ani awangin a hlubik leya eng club po ni sela top club ani awangotin Champions League an khel thei ngot lova akal kong jok chu performance a ain ngata chuwang chuan sumle paya lokna le club ta na lansar zualna ani na lam lo da thata po ni ila hein elna hi da niam thei ani lova ngai ro pui lo thei ani lo tun season a an kal phung te le final lut Inter Milan le PSG result te an sul nu ba ka final an lu na tura an kal kong te final route 3 pahnih chungchang te soikai le ta ila tun season Champions League a hian kalphung thar mangin ama a team samthum pahnih in elna ni thin kha team samthum paruk in elna a an siam ta a ama a group pariata group tina team pali zel om thin kha kumina tang chuan group sanga in chen to lovin team tel samthum paruk te group a anin chen mi lova league round antia table pakhat ring tlangin home a match li away a match li team shan theu pariat ma chonin an khel ta a chu league round match ria theu an khela tang chuan top 8 chin asang pariat chinin run of 16 direct in an luta tebula pakwana tanga somni palina in playoff round an khel ta a in thlifimin achak team pariat ten run of 16 an lut vele a ti chuan tebula somni pangana atanga somthum parukna thleng khachuan khelma bak knockout round a nei to lovin an tlahlom top maya Europa League ani emo in elna niam zo khelchun zompo an nei talavani ti chuan tebula pakwana tanga somni palina playoff khela achak lo team pariat te kha an tla zui ta boka achak team pariat ten run of 16 a league round atanga direct run of 16 lut te finin run of 16 match an khel ta a ti chuan run of 16 atangin quarter final te semi final te khel ta zelin final khelma bakin anom ta ani ti chuan final khel tur team pahni Inter Milan le PSG a insorbing ta ila Inter Milan hian league round a match riata tumruk chakin tum khat draw an neya tum khat vek an tloma gol som pakhat khungin gol khat chawan chua league round na match riat an khela tangin match saria gol an veng hima antlar ma ten gol khung tam lua lo ma sela antlar nung a phui hle league round mang thapo takan nia tebula palina amor bokin
direct in run of 16 anin pet kai ani PSG ve thung hi league round na match riat atangin tumli an chaka tum kha draw na yen tum thum an tlom Paris club hi league round na an tal buai leya knockout round lut zawlo chep khopin an din mun an niam mana ma se league round match na hnung lama in siam thain direct run of 16 lut phak lo playoff round khel phak trokin an oma tebula som pangana amoran bok point som ni pali om thei atangin point som pathum chau an lo chuaka direct league round atanga tla china sangber som ni pangana ain point ni chawin an sang zo kani league round match riata hian goal som pali khungma sela goal kwala yan chua an tlar nung aphui lo hle ti chuan PSG hian Inter Milan ina an khel ha ve lo run of 16 lut tur zon na playoff round an khel angai pha ma se har sanna an tok lem lo France club vek Brest machonin away a sithum faya an ne nuin home match ha si sari faite me win an sob zui le a aggregate si som faite me win PSG hian Brest hi an nea run of 16 an luta ani ti chuan run of 16 draw alo chuaka chuta chuan PSG konga club lian tak tak Liverpool Arsenal Atletico Madrid Real Madrid ti te an ther fura Inter Milan konga Barcelona Bayern Munich ti te anom ve bok Inter le PSG te hi run of 16 draw khan kong nia asan ve a final lu theina konga an oma an tri ain anglova chu wangin final ma chuan anin ma chon thei dalawani ti chuan run of 16 a PSG hian league round na chethaber Liverpool an sungal panga ma se huaisen taka ma chonin first leg a sikhat faya an tlom nuin second leg a sikhat fai vekin an ne ve lea Anfield tangat penalty shootout kaltangin goalie goal khatin an nea quarter final an lut quarter final a Belgium club tha Club Brugge sithum faya ne tu Aston Villa ma chonin first leg a goal thum goal khatin an nea second leg a Villa khelmola an tal buai thunga PSG hi goal thum goal nin an tlom ma se in khel pani belboma goal nga goalie nan tlang shama ti chuan semi final an lut semi final a Arsenal nge Real Madrid an ma chonang o kan ti nuin Arsenal zok an tlang ta ka wangin an ma chona first leg a away match a sikhat faya an ne nuin second leg home match a goal ni goal khatin an ne leya aggregate goal thum goal khata Arsenal nein final an luta ani final kalkong le lam tri le lama Inter Milan hian run of 16 a Dutch club Feyenoord ma chonin away a Sydney faya an ne nuin home match a goal ni goal khatin an ne leya goalie goal khata chakin an tlanga Barcelona le Bayern Munich omna tri ani awangin an ma chon theina chance asanga quarter final a Bayern Munich an ma chon tange nge a ma se German club ro pui hi away a goal ni goal khata nein home match a goal ni ve khungin anin ne tok pui boka aggregate in khel pani belpomin goalie goal thumin Inter Milan hi an tlangta ani ti chuan semi final a Bayern aya harsa tura ngai Barcelona an ma chon zui lea Inter hi chaktura rin kai lo zok an ni ma se an fighting spirit thadzia langin season mangtha Barcelona an chai thei leya first leg a Barca khelmola goal thum ve khungai ne tokin second leg a San Siro a Inter Milan hian goalie goal thumin an ne zui ta boka chu wangin Champions League chanchina semi final match nia goal lu tamna ber record omsa goal som pathum luna Liverpool in goal sari goal ruka Roma an ne to na record ni rual chungin in khel pani belboma Inter Milan hian goal sari goal rukin Barcelona an paltlanga final an luta ani run of 16 draw nei ani khan PSG omna tria khan PSG ai chuan Liverpool Arsenal le Real Madrid te khan rin an hlo zokin arin oma khati lai china na khachuan PSG in heng club pathum ta hian season an mang thazoka ma se PSG hian an mani ayarin kai zok te thlen phak lo an thlengta ani Inter Milan omna tria po khan Inter ai chuan Barcelona le Bayern Munich te khan rin an hlo zok ome ma se Inter hian an huaisen na le an fimna an than ho thanna mangin an mani ayarin kai zok te ngei an petla a phu takin final an lu ti theiani an mani pahnia ro PSG in Inter Milan final lut hian min thong lo zoka achan chu league round atang toin Inter hian an khel thazoka Champions League season kalmek hi an mang thazok ma se knockout round alo then chia khan PSG hi an kang ta ok ti theiania
league round na PSG le knockout round na PSG chu team dang dai ang mai an ni chu tiang khop chuan ma an so na ma se soito angin PSG hi chuan league round paltlang lo lek leka khosa in hunan mang masa a kha wang khan final an lut tamai po hi inter final lut ai chuan makti tur ani jok ma o me PSG hi chuan league round top lama anin siam that man na an system an bel man na kha an chhor ta zel te po ati theyang chu team pahni chungchang le manager te pahni chungchang soikai le ta ila tuna PSG Champions League squad kum chawrwal hi kumsomni pathum le tharuk vel ania anjinga player sompanga hi foreigner French mi nilo an nia 60% vel rampon mi ti na ani Inter Milan squad kum chawrwal hi kumsomni pakwa le thlanga vel ani thunga anjinga player sompariat hi Italian player nilo niin foreigner hi za somsari pahni vel an omtina ani chuwangin an kheldan mangloda thata po ni ila anin upat lei angreng hlea a chawrwalin an kum chawrwal gap hi kum nga le thlasawm pakhat angvel dai ani chumi atanga lang chiang tak chu PSG in Inter Milan player te a tonhriat nei tha an tam zoka PSG player te an la tuai zok chuwangin tonhriat nei that atanga te don chuan Inter Milan da san lo thei an ni lova ma se team kai hruai tu atanga kan thlir ero chuan da san tur zok hriat thiam an har sa hlea game ngai nat zong in on lam min nei tir thei mai thei bok ma se manager pahnin an du anga team an din ve ania Luis Enrique hiam player upalam angai na lova naupang lam thaza tuan tha tlanchak le fei film si angai na a chutiang mil chuan team dinin Barcelona portable champion ani puya Spain national team a po Ramos mek po athau thaphal kha nia chuwangin Enrique hian adu ang talent khomin kum chawrwal somni pathum le achan ve hetiang hi athlen puya nia tual chung lamin elna phechon a champion pui vek towa lotlin na pakhat atling ta phot ti thei ani Simone Inzaghi ve thung hi chuan senior player film tak angai na a amang thiam boka asarbi te po kum somli don ani to chungin hetiang khop hian alarin tlaka baka assistema player upa unfit hetiang lama hian Luis Enrique nen andang lam tam hlea manager inang lo takan ni ma se in anna an nei ve thowa chu an systema an chianga an system mil player an la khom thiam boka an system an player te an beltir thiam hle bok chutiang team chu an ni awangin an hmunom hle po arin omani Inter hian defending an thiam hlea statistic po an nei tha ma se defending chawan thiam lova counter attack thatak nei an thiam hle bok PSG hian Inter game tluklona an nei nia lang chu PSG hi chuan tlarma nor antina hlea tlar hnunglam an buai tam Inter hi chu tlar hnunglam an nget viawa tlar malamin soinep theimia lovin na an thok thatel zel boka chuwangin an system belve a hian tlar ma le tlar hnung keng khong thazok chu Simone Inzaghi hi ni in alangani tactically in Luis Enrique hi attacking a chuan a thazoka ngai thei ania defending lam tactica ero chuan Inzaghi hi a thazoka ngai thei ani PSG attack na tak le Inter defending nge tak mai in subertur ni in alanga ma se apoimo lai bertura langchu midfield tani midfield omzenei thui zoka khel zokin team an chakpui theina chance asang le in ashiata achan chu midfielder te hi an poimo zual dona defender te pui konga te attacking lam pui konga te counter attack lama te midfielder te hi anin roll vek atul dona chumia chuan in roll na saber tur position chu midfield position hi ani awangin he position hi apoimo hle tura ngai ani mimalina ngai dan kan nei te po zeptel vele ta thinila Luis Enrique hian PSG hi Champions League a champion puyani phot chuan PSG manager omto zonga ro pui bera chiar tur ani ang he ngai dan hi min trom pui lo tu inom mai theya ma se topic dang kan lu main hetiang ngai dan kan nei chante po han soi fe ve ta ila achan chu pakhanna chuan Luis Enrique hian superstar khom thin PSG kalphung thlakin superstar pain team tha adina superstar tia soitur ommia lawa tangin superstar tur adin mek ania chubaga chon pahnina chuan PSG dai phak lo Champions League champion no moi adai puyani phot chuan European trophy a choyani phot chuan PSG club chanchina
an team manager Champions League no moi choi pui thei om chhun ani dona chu wangin manager dang zong zong ina an dai phak lo dai pui tu ani dona aro pui big don ani Luis Enrique hian a coaching career a Barcelona kha tum kha treble champion ani pui towa tuntuma hian PSG hi Champions League a champion pui le ni chuan team kai shwai treble champion tum ni pui thei manager pahni na ani dona Pep Guardiola record ani rualang tun season a hian tual chunga in elna an khel zong zonga an champion kim vek boka chu wangin Champions League an champion le zelani phei chuan in elna an khel zong zonga tun season a hian PSG hi an champion kim vek don tina ania aro pui lo thei lova Luis Enrique po manager level sang le zuala lang thei tu rani PSG hian Carlo Ancelotti te Thomas Tuchel te manager dang ro pui tak ruai to thin ma sela Champions League no moi an la choi ngai lova Luis Enrique ain Carlo Ancelotti hi aro pui nge ya a hlotling jok boka PSG an enkol ve to ma se kan soina ki ber ero PSG manager ni chunga ro pui ber ti lai hi ania chuta chuan Enrique hian Champions League a champion pui ani nga chuan PSG manager ro pui bera chiar tlak aniang kan ti na ani hemi takhi chu soitak ang khan min trom pui lo tu po ino mai theye ngai dan athumun vek thei lo ti ria ila ti chuan soichun zom ta zelila Inzaghi hian Inter Milan a champion pui ani chuan Italian manager ro pui zinga po lotling zwal zinga da tur ani ngei dona a chan chu Champions League a Italian manager champion hi pasari anom towa hemi atang ringot po hian Inzaghi hi Italian manager ro pui zwal top 8 zinga Champions League an champion ani phot chuan da thei ani dona a coaching career enta ila senior level B ka sangni somparu katangin Lazio akai ruaya sangni somni pakhata Inter Milan a bulatan le kumsom borvel chau senior level a coaching na thoka chuta chuan no moi pakua a choi man der tuntuma hian Champions League no moi a choi ani phei chuan kumtin no moi pakhat tal choi si ang ani dona European title ti lo phei chu dual chung in elna champion no moi a choi kim vek to le ngal ma se Inzaghi hi daro puilu tuk lo dan aom ve mai theya chu Italian football chau ala chen chit lai hi ani ram danga system danga a thatak takem ti ala fin fia lova ma se chumi thel tur chuan Champions League a system sang nei team tha top club ama chona atuk zal loisi ani chu wangin Inter Milan hi a champion pui ani phot chuan Italian manager ro pui zual zinga rin lu ngei tur chi ani ome team pahni Inter Milan le PSG te hian final hi vanei wanga lut an ni em ti chungchang hi soikai le ta ila vanei wangin final an lut lo ti hi chana masa ni te se ma se match then khata chuan an vanei ti theania ma se vanei wangot chuan final an lut big lovani Inter Milan hian league round a khan match riata tumruk chakin tum khat draw neya tum khat an tlom kan ti kha goal som pakhat an khunga goal khat chawan chua match riata match saria khan goal an veng himani aggregate zelin an result hi soita ila nichina aditela kan soito wangin run of 16 a goalie goal khatin Feyenoord an paltlanga quarter final a goalie goal thuma bayan paltlang lein semi final a goal sari goal rukin Barcelona an paltlang le boka Inter Milan hian knockout round tina goalie aya tlem an khung mia lova goalie tal an khung tling zia Barcelona laka phechuan goal sari lai an khung tling ani semi final thleng hian match som palia tum som chakin goal som ni parukan khunga goal som pakhat chawan chua clean sheet phechu tum riat lai an neya match tamzo ka goal an veng him yellow card ero somthum pahnih loi an choi towa card mu an ching hle red card ero an choi du der lova an film kar ani Paris club PSG hi league round a match riata tumli chawan chaka tum thum an tlom kan ti kha goal som palian khunglain goal kwa an chua ti chuan round of 16 ma a round khat dang tlazep knockout phase playoff round an khela Brest si som fight mewin an sopani kha ti chuan round of 16 a Liverpool penalty shootout mangin goalie goal khatin an neya quarter final a Aston Villa goal nga goalia nein semi final a Arsenal goal thum goal khatin an neya semi final thlengin PSG hian match som paruka tum som chakin goal som thum pathum an khunga goal som panga an chua clean sheet tumruk chau an nei thunga match soma goal an veng him zo lovani yellow card som pasari an choya red card pakhat an choi tel bok team pahnih te hian final an luna konga hian an van nei tum chu aom nge yanga ma se van nei wanga final lut an ni lo ti hi
apom omzo kani final match ha hian team pahnia tangin NBik tur te po kan dap le ngei narin oma tizong hian soita ila goalkeeper pahni Somar le Donnarumma te hi NBik an ni lo thei don lova achan chu knockout round lama khan an chero pui thin hlea player of the match choi moina te dong phak hialin record thar te po an siam hialani kha chu baga chon an forward pahni Lautaro Martinez le Ousmane Dembele te po hi NBik tur jingami an nia an midfielder Vitinha le Barella te po hi NBik tur jinga mai thei an ni lova anin tiat tok boxia midfielder ananin chepton vel tur hi nga lelom takani Inter right back tharum nga zet Denzel Dumfries le PSG forward Maradona anti Kvaratskhelia hi in su thei an ni boka PSG hian antlar ma player pathuma asira anda thin Kvaratskhelia hi dinglama emo velama emo an khel tir thina atul dana zirin tactical change nein dinglama atan point velama te a in leta velama atan point dinglama te a khele dai zela chutiang ania wangchuan Dumfries nen hian in sut na chansan neya amunam le te po arin omani team pani squad tun season Champions League ka an statistic hi soita thuakila Inter Milan lama hian an goalkeeper Ian Somar hian match som pathuma khela goal som pakhat achua Joseph Martinez hian match khat a khel ve to boka anni pahni chau hi goalkeeper la inlan an nia defender a hian Denzel Dumfries Stefan de Vrij Asarbi Benjamin Pavard Carlos Augusto Ian Bisek Federico Di Marco Matteo Darmian le Alessandro Bastoni te hi an khel thina an zinga hian player pathum chawin goal khungin Denzel Dumfries Asarbi le Pavard te chau hian goal an la khung ani midfielder a hian Zelinski Fratesi Hakan Calhanoglu Christian Aslani Henrik Mkhitaryan Nicolo Barella te hi an khel tam hlea Nikola Zalewski hian match khat a khel ve to bok an midfielder pasari zinga hian Fratesi le Hakan Calhanoglu te chau hian goal an la khung ani an forward player pali Marco Arnautovic Marcus Thuram Lautaro Martinez le Mehdi Taremi te hian match an khel kim vek towa Arnautovic chau hi match som la khel tling lawania goal an khung kim vek to bok ani PSG lama hian an goalkeeper panga jinga Donnarumma hian match som pali kheling goal som pali chua Safonov hian match ni a khel ve to boka defender an nei jinga hian Ashraf Hakimi Marquinhos Nuno Mendes William Pacho te hi match khel tam zualan nia match som chuang thep an khel towa match league khel defender pani Lucas Hernandez le Lucas Beraldo te omin Kimpembe hian match khada khel to boka defender match la khel mi alo pani an nei bokani an defender zinga Hakimi le Nuno Mendes te asir tontona omte hian goal an khung ve ve to bok midfielder zinga Fabian Ruiz Vitinha Kang In Lee Warren Zaire-Emery le João Neves te hian match an khel tam zuala Sani Mayulu hian match thuma khel ve to boka Exel tape hian match ala khel mi alawani an midfielder pasari zinga hian Fabian Ruiz Vitinha Sani Mayulu Zaire-Emery le João Neves te hian goal an khung to ani forward player paruk zinga hian Kvaratskhelia Goncalo Ramos Ousmane Dembele Desire Doué Bradley Barcola te hian match an khel towa Kvaratskhelia chau hian match som ala khel tling lawa a khel tlin lo chan po season chon hulama PSG hi azom chau wangani anni an forward panga te hian goal an khung kim vek to ani tichuan game base ya lu ta ila PSG hian ball changtamin an nor arin oma Inter hi anin ven le deuh chot arin oma ma se countera ahun taka an chuna le rep bokang game aro rumarin oma achan chu Inzaghi kai roi Inter Milan hi an nem ngai lova tharum an mangna sale don PSG ero an rang le viawanga Interin an rik chil le mia in arin omani game tempo asan le arin omboka game munom le changat ani arin omani team pani in thlauna ber chu ball ken lama ania PSG player te a ball keng thei an tam lain Intera chuan anom meu lova PSG chuan team game thatak kara player ball keng thei tu manga annor na thei hle lain Inter eroin antive thei lem lova dribbler turu an nei ve lem lo ma se game tha mangin antum an puitlin zela chu bok chu kan mu le turani taimak le question lama anin thlau lo hleina hriata ma se game philosophy in anglo lutuk neyan nia pakhatin ball chantama game dominator attack mia an thu pui thin lain pakhat ve thung chuan ball hi du tokin khingpui te hian changsela
poi khoi tir lo thungila inveng himila ball kan chanve chuna ero ti mai lovin kan film le turani ti an thu pui ati theya chuwang chuan an kheldan mangpo adang lam leya ma se a nget jok anom ngei dona chu apoimo lai tur po ani game nget thataka khel thei jok ading chang jok anni mai te po arin omani tun season champions league a hian player of the tournament a hian tunge in rin vele tizong hian loring chinvel ta ila Inter Milan hi an champion chuan Lautaro Martinez hi player of the match ani arin oma PSG hi an champion ani chuan Ousmane Dembele hi player of the match ani arin oma kan han predict chinvel ani chu comment section lama te po khan han predict ve reng te u tun season champions league final an khelna hmun tur hi Bayern Munich khelmual Allianz Arena ania he khelmola hian tun season a Inter Milan hian anei tu Bayern Munich ngei mai gol ning gol khatinan ne towa PSG hi chuan tun season a he khelmola hian match an la khel lawani Inter Milan le PSG hi Champions League a hian an la in ma chon ngai lawa tun tum hi anin ma chon ma sak ber tur niin final a ani zui le zel te hian atinga inom phiana chuba ka chuan sangkha chakwa somkwa pahni kwa thum season nuwa France club le Italian club Champions League final a anin ma chon le ma sak ber tur niin sangkha chakwa somkwa pathuma final match a khan Marcelin sikhat fain AC Milan an nea France club an champion ani kha khamitum khan Germany a tho final an khela ma se Berlin a an khel thungani PSG hen kumsang ni somni khan final match a Bayern Munich ma chonin atlom zoka an tanga khaminu khan tuntum hi final an lule ma sak berania PSG hi kan soitak angin hein elna hian an la champion ngai lawani Inter Milan ero tumthum champion to an nia ma se sangni soma Jose Mourinho hawa an champion nu khan Champions League a hian an champion le tamia lawa Simone Inzaghi ho hian sangni somni pathum khan final a Manchester City laka an van duaya tuntuma hian final lut le ta in Inzaghi kai hroina hnuaya Inter Milan hian final an khel tum ni na turani Paris club PSG hian Champions League final tum ni an khelna tur an ton ta ka wangin Champions League hi European Cup ti ani lai zong tenen huam vekin France club hein elna a tum ni final lut ling thei team pathum na an nia tun ma in rim sin tum ni final an lut to a Marcel point tum ni final an lut to ani team pani te hian in elna an khel sanga match an khelna nung paruk clear le ta ila PSG hian match an khelna nung paruka tum nga chakin tum khat an tloma an match khelna nung ber chu France Cup final ni in heta hian rim sithum final nea an champion ani Inter Milan hian match an khelna nung paruka tum li chakin tum ni draw an neya an tlomia lo thunga an match khelna nung bera Serie A match ha como sini fain khwalmola an neya Serie A panin ani in season an khara PSG hi chuan League 1 a champion in season an khara ni UEFA in azir chena atanga report atarlana team pani atanga bultan tura ngai te chu PSG lama hian Donnarumma Hakimi Marquinhos Pacho Nuno Mendes João Neves Vitinha Fabian Ruiz Kvaratskhelia Dembele le Barcola te an nia PSG team a hian in liamangte damlo in khel theilo turang chi te anom lawani Inter Milan lama hian bultan tura ngai te chu Somar Pavard Acerbi Bastoni Dumfries Barella Hakan Calhanoglu Mkhitaryan Di Marco Lautaro Martinez Marcus Thuram te an nia ma se Inter Milan player poimo an defender Bisek le Pavard te hi an din hmuna chiang lawa Bisek hian akhupa liama neya dam towa ngai ni ma sela bultan tu zinga an tel ngam lo mai theya Pavard po hian akere ka liama neya dam towa ngai ania ma se an la dim dewani chuan bulan tran tir lo mai thei Zelinski an midfielder poimo po hian tisholna aneya in khel thei tura ngai ni ma sela thlau thak zinga telve thut thei ani bok PSG hian an club chanchina Champions League final hi tum kha chawan la khela an tloma Champions League final a goal an la khung mi lo boka Inter Milan hian Champions League final hi tum ruk khelin tum thum an championa tum thum an tloma goal sari khungin goal ruk an chua ani Inter Milan hian season masa Champions League a khan run of 16 an paltlang lova Atletico Madrid laga penalty shootout a goal thum goal nia tlomin quarter final an lut zo lo kha nia tun season a ero champion base in final an khel dona PSG hian season masa khan semi final a Borussia Dortmund ngam lovin sini final ploma final an lut phak lovani
tun season a ero final lutin champion in base na po an nei lian hle Inter Milan hi an chak lawani chuan tun season a hian champion no moi choi lovin an nil don ti na ania PSG hi an chak ani ero chuan engkima in elna an khel zong zonga an champion don ti na ani ole khatichin kha tun tuma Champions League final khel tur THLIRLAWKNA kan nei the chin chu ni ro se